nomoya ongcwele wayengemanga ngakithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela nje bangcwele benkosi ngiyolinde igama ngwakasicina ngomntana kaNkulunkulu ngisindisiwe wakhona la emzini mkhulu kwamankofu ngiyakhonza phasi kwababunondi haleluya uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngibona ngaba iphuthu ukuthi ngingeze ngaphambili ngizofakaza ngoJesu Kristu oyinkosi. Bazalwane ke into engisukumisayo nginobufakazi nje. Ubaba uNonto umfundisi wami wangifaka phansi kwale group entabeni kaJehova kuyabonelela uJesu Kristu inkosi. Khona into engiyifundile bazalwane haleluya ebengayazi ngiyambingelela ubaba ngixolise nje ukuthi angembingelela ubaba umpostoli bakunzimanje egameni kaKristu Jesu nomama. Ikhona into adla ngokuyifundisa ebengingayazi ngoba bazalwane siyasifundiswa uyasindiswa kodwa kube khona izinto othi mangabe sawuqhubeka endleleni uzifundiswa wethuke uthi hayibo Jesu kanti nalana sengiyona. Khona into ke ubaba ahlezi efundisa ngayo lapha egroupini ngama emojis bazalwane. Bengiwathanda kakhulu and bengingazi ukuthi wrong. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ke ngelishwa ngidla ngokuthi ngibhizi kakhulu namagroup amaningi okufanele ngiwa-attende. So kwesinye isikhathi ngingakhona ukungena. Kodwa into nje engidla ngokuthi mangike ngangena ngiqondane la ukuthi ubaba ekhuluma ngama emojis. uJesu Kristu inkosi. Umhlazane ngizwe kokuqala azange achaza ukuthi wrong mangimamaphi kodwa wathi uJesu akawafuna ama emojis. Ngathi bazalwane sengihleli ngizibuza Jesu ama emojis mhlambe ngabe akuhlangani makuphi. Wase kuyabuya kumina ukuthi one kunalama emojis othola amanye ehleka amanye amisa izandla so like mhlamba asho ukuthi amen amanye aphakamisa izandla mhlamba asho ukuthi haleluya. Kwavuka kumina ukuthi Jesu mina ungiphila umlomo ukuthi haleluya. Jesu ungiphila umlomo ukuthi amen. Jesu ungiphila umlomo ukuthi ngihleke ngizwakale. Why pho manje ngizosebenzisa into ekumele isetshenziswe umuntu ongamphanga lokho. uJesu Kristu inkosi. Azalwane ngafunda ngathi Jesu ngiyaxolisa ngoba ngempela lokhu bengikwenza ngingazi. Kuke kwanzima ke bazalwane ukuthi ngiwayeke ngoba into mangabe sengijovile seyingenile ke kubenzima. Kodwa kwabiza ukuthi ngiyedolweni ngithi Jesu nale nguwe ongangiyekisa yona. uJesu Kristu inkosi. Ngihamba bazalwane sengiyakwazi ukuthi ngibhale nje ngithi mangabe ngibona ukuthi le ndaba iyahlekisa ngenza ivoice note phela ngoba mina ngiyakwazi ukwenza ivoice note ngihleke. Ngenza ivoice note ngihleke ngoba ngiwuphiwa umlomo ukuthi ngihleke umuntu angizwe ukuthi ngiyahleka. Hayi ukuthi ngifake emoji ehlekayo bazalwane. Kahle kahle ngazibuka sengathi uNkulunkulu ngiyamsola ngangiphekona. Ngoba ngokulokho angiphekona ngisebenzisa into okufanele isetshenziswe abantu abangakwazi ngempela. uJesu Kristu uyinkosi.